جبربارينا برفي هجمارك جرين سركين كودتشنا عفرين و گوندوارن وي هاتن گرتن. برافانيا سيفيل جي كار لسر وكرنا ريان دكا جبو حسان كرنا تفگرا خلكي. لگور کارمندکی برافانيا سيفيل جبر برفي هجمارك خلكي لدروي مالن خوا آسيمانه. بعد العاصفة الثلجية اللي ضربت شمالي جبر بهوزا برفي لباكوري روجاواي سوريا جلك جريان للنفشة عفريني هاتن گرتن. ماجي كار لسر وكرنا ريان كودشنا باجاروك كامبان كر داكو تفگرا خلكي حسام ببه. آريكاري بگهنا خلكي. یا گرینگ او خلكي ماي آسي وگرن مال و گندن خواه به بهوزا برفي روشا کوچبران خرابتر كر براستي. طبعا نحن استجابتنا طارئة. هرچی قاس بارینا برفی خیر و برکت بجی خلکیره لیج بو کسن دبن چادران ددمینن نعلته. لدو کامپن بلبله لگندوار عفرینه 20 جی چادرن کوچ براند بن برفی دامان. 8 جوان بیگ جاری تک چونه. کوچ برگازندان دکن که تو آلی کاریا وان ناکه. سوتامنیا که خلبرگرم جی بکن زفستانه ده بدست وان ناکه. وضعنا مأساوي جدا. روشا ما گلکی خرابه صادر دبن برفی دمانه سوتمنی جنینه زارو کن مد سرمایه دمانه. نتنه لگندوار عفرین چادرن کوچبران تک چوبون لیبل چادرن کوچبران لگندوار ادلب و رقایجی دبن برفی دمابون تواهیا کلوپلن دبن واندجی تک چوبون شپولک برفبارین و بارانه سرانسری سوریه گرتیه لنافچین روجاوای کردستان جیل دیرک قامشلو کوبانه برفباری بو. افددما كداياك وخلق بزحمتي سوطمانية بدست دخن كهربان اجتماعي جيجبو خلقي دروجي دا تنيك حتى دودا مجميران هيا.